Ikaw at ako, Coronavirus COVID-19, Ilocano version. Sa baling at talagan, mapaspasa maklubungin, amin ket naapektaranen. Kaputi corona, amin tayo mabutbutengen COVID-19, pangaasim pumanaw kan. Panagbiag may sanket apektadon, nagsera aminen, pati pagsapulan di kad-awan, sweldo nga maawaten. Nagrigat na aklunen, awan kwarta nga na'y dulen, pagkatang masapulen. Gapuken ka, COVID-19, biyag biket na kaay-ay-ayen o corona. Sapay kuma, tao madayukan, mga asikan. Gapuken ka nga virus, biyag tilubong nakamames, awan pilpiliem nga tamaanen. Ubing baro balasang bakit wen no lakay, ket inka pagsagabaenen. Kakaasip di pamilya ka, inka pagrigaten, tiyak tunggal may sa mairang raman payen. Nagrigat na aklunen, awan kwarta nga na'y dulen, pagkatang masapulen. Kapukin ka, COVID-19, biyag niket na kaay-ay-ayen o corona. Sapay kuma, taong madayukan, mga sikat. Isungada kayo, awan dakes, no agtulnog, kadagiti gobyerno. Sika or siyak, oray sino, titayo ka di dakdaksen, agtali na etayo. Balbalay, aganat tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, agkumararag tayo.